ko quoi faga ko gas ko ko dum Juburga. Acireni Min dum wala talandi. ko no mi wadata nyan selen fi dum wala fi mariage mi ko dum adina fi mariage Ko no mariage ma fala ko yetu programme ji madi fo ina na ko ni fala kiki de ya yide mi regna fo mi famu ni na kiki de jang joni ko jidi ko no man fi na ko ida ko jang kiki de nenange ara mi wanti kenani Ay kesa. mi ji pori mi anu yo me yow kisela ba do ngam sabi nan to ka de ngandi tango rabbi di don ko ma me yow da ton kadi Ala do me den hedi ono wona wore men kadi me den prepare ga ha. do joni do Me den happy yo. On jara me nani? mi ata do tala mi ngata la fakiti won. Se do ngo ko ni o jabata yaltude debbo non ko dabba ko jodi. si sabo mi ko yodo wera su dum faana Ko dum non. Oro no wawti dum don. joni na hen kiki de Ala wada do nani? Okay. On jarama. Me. Alhamdulillah. Ko min nani don sonka don wala ka yasi ga fo ko fiyo. Ko ya nene ono hiduma. Nde mi ngodo jambata. Akitela kondo wali. Mino jambata la kanko ende sayande makko ay nay duma. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tatu mi bon ko mi lango mi tari. Railang. Handum. Nene sinara fala may de mi wara tamde. Oyo madama. Fes. Dobe jenu. Ko no ngandi de dum Ay nanu da yidi. mi ngari mi anda ko nene mi anda hari ko kanko fes. Nde sayande makko do. Ay mi nde bande ko mi ala no mo warate do sayande ande ne buri hore makko nde labe nen dare goddo no way. Ande lan se tiala. Nge kaute. Tawsi o ersine lange Ye taw sonki ya fi Allah. Nene. Ono wadde addi wangal mobo ba son sonki ko dum be anda mi go do mi wodo. Mi jabata dum do wota wirta. Kono tam sonko ya nani fi Allah. Allah na andi dum wadata. Hakkundange Allah on jombete. Mu'minatu. Tasio wirta lange kaute. Tasio bonna langar sike. Tasio kala lange gebal. Mamadou Mansour a hewti e jang mi wuti e jam ne bandu ɗum Moussa sana lawo ngol mo ya ɗum ɗon ene gandi iwgol ko saare ara ko men Fouta ɗo mo ya few on kadi o téléphone ma no sonatu gore gambe na noy okay ayoti kol okay joni fala ya fadola la yodu do ene nangi babe ngam singeni mi nodite quoi voilà njo merci Maimuna na hina ma hina biddo ma Mansour fala kanu la nanande fes kono bay Allah wadi yiltimo artirimo esa e lawol gonga yetten Allah al few Hiɗa alhamdulillahi rabbil alamin hida andi jo yiwata do ɗum ɗon en fof hinyama ya kala o hewtido dum holli giggol molanama kahina dum ko gonga few yeto Mansour mo ma non kadi mi wondi e ko mi dabbi si mi feni yo bambu kekko mi saylo e sare den fop so ittal de sayande makko si jama on faabaki me min kadi kala ko mi woli wata o hol yo itto ceerno en ɗum ɗon on atilan haalde ɗum ɗo ko min tigi fembata mo joni no gayni ɗen ɗo mi joɗɗino e mo ɗawon mi femba ma o laaɓa po e jombo janggo accitiri ni sukundum hakkunde ma Allah hare na her sayne mabɓe jama on contrat mera nan ko addantame ɗi dur gurumu ennuma jonji mon ɗin jani ɗo jon noon ngabbe nde ko ndo yude do ni ngo ko dum fewndi ga sare ton kono gasi bawo baytu woni o yida o maki o mitu joni acce nga mariage on feƴƴa mi tasi mi yitti to ko do watta lokayre si mi yitti to si Allah jeni fodi on no mi acce do ha mariage on feƴƴa alhamdulillahi rabbil mariage on feƴƴiri bimmina ñande ko do mi lodda horde kono non de Mansour hara hersinalla a joni yiduma de hani hida yiddimo simi dano mo mi ara na fi dum ngaddila ceerno en fiiɗum ta maapingo Mansour jombay on jiwo ɓe
e wonda si ku nyalande hewti ñalande ko woɗɗude hewtata ala accidu tun Allah gonga ɓe ñawɗo muɗum kanko andi si ndikkina wonɗum falɗande mi defanama boboru ando ay alo jalɗi o ñamata ñameteji men ɓay mi yibantara no moƴƴude ketum mi falani joni mi waɗanay ma heɓade woni joni joni mi waɗanay ma non nan yimɓe ke kisan joni ara lan ƴawrude dow ga mi yiya mi hollita go reɓe am wonɓe toon ɓe hollutuɓe fof fi kala reɓe humpiti fi mum kono simin waddi konngol menen kadi hara ko ɗum ɓurla weeɗe quoi awa joni a tawa mi gayni waɗandema ko falɗa ko nani min kadi naya tinde ɓiɗɗo ma on tu yeggitala kankal bahal kal wullutu kankal bahal kal joni yawno kuntum biredi no ɗo waɗanami ɗon bota addanami baba neldami nani onon kadi dara sa heɓanami kuntum goro ɗo ɗo toon kadi addoranami konto non ɗum yeyete baba jooma hunduko majjata ca ƴawri ka makete hundo ɗo alandi mi lando nani yo Allah rene baba ayɓe maɓe ronka hakkude ɓeyyata ɓiɗɗo han onne maɗe ɓanndu nde heeɓi o a wonay ɗo si Allah jaɓi c'est toi il reste ɗo voilà hay mi yehi min andi woma heɓota koye nder nde saare hannde kadi gila addanɗami liggubaji ta mi yahay min ɗumanno ɓe innalan ɗo kamɓe si Allah jaɓi ne natir ɗo no yaltir ɗo ni si ɗon faala on wayloto ɗo gonga ɓeya tabal katon e saare men fof ɓiɗɗa on ɗo ko barki ko heɓi koye o fulawa ɗo mum heɓata goɗɗo heɓitata ɗum hannde kadi billahi adana kankali ma haala kam garan Allah waɗi a hewti e jam moƴƴere haray miɗa weltori moƴƴa e kadi haray noon kadi ko neldari andi sikki a donidi ka ɓase ɗa andi ko yahanoɗa mi wolanoma min siɗa arde ɗo ko ya addor ko mi wolanma kon fimi ka andi déjà peti na mi hewti yo neldari mani hewti awa gasi abo ati kippore jonka suuɗo awa gasi peti ɗo mi ari mais na yiwɗo ɓay mi ari accidalan e hoore an quoi c'est que min ke mon ɗo ni mi ƴetti hoore mi waɗi e sokeje ma fi honɗum nokkure kala daakiɗo e mayre ko kanko ɓuruma andude nokkure nden donc mi wata arde ɗo minna mi manifeste to minna mi ɗuman waɗana e hoore an organisation jiɗinde truc comme ça mais accama ɗo ko han ɓurlan andude ko on no fewndiga donc ɓawma mi iwtirta organisa mariage angu ha o réussisa o gasa mi yiya min tigui mi yiya o réussisi ɗum ɗon mi halfinima ɗum ɗon e famodiri ha jiɗan e hoore ande peti wiya ɗo ko grand juma ha mi nata ɗo erreur jara mi anda ok haray ɗo gram mi weltori moƴƴa yewtere nde yewɗalan nde donc min haray min to ko moutar haray mi nani ko wolɗa ko en tant que grand e petit si Allah jaɓi maccirtama e hoore maɗa piijiɗi no wolɗiɗa noon en jeyrani noon si Allah jaɓi haray noon mariage ma comme falla en invite haray yara e fijana en ga vraiment haray en convaincre to moƴƴa attention mbo falla peti mi anda sanana pular kono si mi inni kala ko concerne organisation o mi ƴetti mi watti e juuɗe ma ko wiiɗa la womɗo ɓaawa ɗum ɗum 1 point c'est tout ok haray mi daaray ara o fijano en hara fijana haray weltoto moƴƴa e kadi géren piiji ɗi no faalireɗa no hara sago ma hara si gayni hara a weltoto moƴƴa haray mi pettum ma ko mi gérante ɗum no so Allah jaɓi t'inquiète pas joni no mayinki sa mi hen ɗo kadoji an ɗi peti eyo ay peɗal ma est ce que ala fimude baba an ay ɗa fimude peti ndaringa na ɗa fimude babgoy naya mosuɗo darana ɗa fimude natawki magoy kono mi acce sa inni kadi mi acci de peti yo mayinki sa mi yana kadoji an yo minen kadi fimuy ko konaki no wela men ha Konko? Oui. Dawa da connecté. Ah, sì, mi connetto la sera. Come è? Anche a radica. Anche arrivata no. Sì, non ha golle. Golle non. Arrivando a lei ne metti giù. Come metti in magari berne? La giorni che golle ma ora metti berne tunga ma berne vent'anni tu. Mansu. Gore jang warama. Jaka sana no kozeri o ka telephone anne sahihi ma hi goko. O warama mi numa. Sa yi hore makonde. Anne giba ko ni kona kiri conform feti. Kono mi wi unoma. Kono mi halanoma. Min nali ya sel fiyon. Goddo ima weda wola fiyo.
min ayila mi ala problem ardo mi de de mo mi peraki taw mi peraki fi mariage taw min ni ya oblidu yejjutu dum joni non joni ka ngandi kono no kani ay wawe la ngino de hande on nakani mais nango ande meden habbi on habaydo hay min ay welda fi mi ni hanki mi fala kam tellati da fala wo kambe wo meccana be don yersin be diwa ida fala na ngino no ida fala mimi wolta yayi on imo wadirni mu maristin da wayanu de neddo ayali mo kono he onu minu ma muminata mi halani ma dum hammironki awata presi go mo dairal mo kite mari camera he o camera di telephone ji fene sa ido image go do sikka ko non way akira mo na foto makko on addandela kono ambi mo la ba mo mari mo mari na foto makko on addude est-ce que non yewtude ko baydo yewtude mo halande ma halaji ka wawe kalifirde mo hito makko go hito ngon tum wawete wollude hi odo ko ni way jon da bangore ma solution ngal ala solution fi dun dongore jam balde gal dum ni kenna fusmi ala ko la hoto daga suudu sino faala har ko non tigir da fejjata kono ngal de gal dum mi ngon do la tota ko tele yaw ndara na wore ma solution mo be ndara na wore ma solution jon ala ko mi halna ma milani ma halande ko mi hale Mamadou Mansour mimi ani hersi ko diwal do bayna subhanallah wawa ta wono ta si Allah jabi si mi wada fes baba Allah walla taɓe ɗum hakkunde ni Allah téléphone ji ɗi adduɗa ɗi baba watta mono téléphone ji ɗi adduɗa ɗi noddirɗa ɗi wowluɗa ɓe yaɓay si ɓe yaɓale ɓe ƴakkubare ɓe yaɓay Baba gonto mimi tawti tagore dambe gona. Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Bila njo nene. ko ala ko wowlen yoɓe Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. fo wallidiren ɗaɓɓiten o jiwo ha yemmo par ce que so falno ko wowlayno lo o faala kara o hersinani ege hoɗo go A jombay. Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. waɗu noon hoorema doyma Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Allah muuyi ko goɗɗo mana feere ceerno Allah Mansour mo an ka barkinaɗo a soñjotako baba. ceerno en onon kadi acce ene mo ko baɓɓen se waɗi sono gonɗo yawa fi hanki jemma en sakki yaay ronke ronku ƴettude gonno ɗum feƴƴirta o jiwo ɗo hulɓinila A soñjotako namere joni jiwɓe ɓen alaka jombede mi haalannoma ɗo hanket windemo yaw hakkilo yaw a jaɓali yawde lerde hana yahede ceerno en amin de Baba. Na yau daga misiri do gamina rasmi yira to. munir baba a soñjotako billahi wallahi a soñjotako Ko min ma ko muniru net. action hakkunde Allah ko an waɗi namin de a jaabi kelan ko ɓuuri e mettuɗe simi Baba. tabale ko ɓuuri e makko welde baba yew Yau daga misiri. mi yoɓɓinima duwa baba Mansour ta yarni an tun accuminoto paykol ngol ɗo Mamadou